sample bina katalamay na turang na marama bikim ninin daw amureto manando ni Pepa na bola matango lihat talengo au bambuleti kaya niya na bongini singa pakaraway ni kuwa kaono ni singa ni bula o Disemba tomanto betor no anong mo bikin tabaki bikim ni todo kasar nando bang muriyo ti kumay o biya baka nung nakatikim ni nga ano po kuni bito ko ni nando to ko na boliti kumay na nungo business journey bikim ni nando comment bikim ni nando react ti kumay na nungo post pinakabakalebo ni kuwa may tosting na biba kararamataki ni redacti ko ni so era siyangay baka mumuribo ti kumay kau binakatangan na pamatalata balik bikim ni na business kong garabati ko di ba kaya naman na liba-liba yung kwento na online sa digital business wasata batalangay na bata-bata-batangan ko yan na tulbaga ng magsawati rong atakin na na baka madalay doon na maramatina nananawasiti ka daw na italanoa ni Sarah wa meraw katunga may en nanalaman ni Bale kawang garabati ko nga kina ito ng business kamani nguna elong gumiyo malalasar kinelo kung balata niyo binakatatalaga ng bula urita ni Sambula takatiko binakata me pakalibutek na nung nguna niti ko ibale meraw ni levo na nung nguna patikero na lubi quality time with my children. So weekend na tumbu-tumbu na sento na susu and total tunga na nanda binakata tumbak ng bulaya so weekend and tu and buku ni kavi ni mata nitu kavi ni takavaka and to ya and ngandre bolo tu manupuni lo mantamay loma me club me adento na bisaw yaw amay sudikin na nungungan niya lele me pakai bunga bikin ni sana ronga dati na nungitalan no nungu to waseti ko nandren rosot tapa na nga amay sudikin na nungungan niya lewa na bulan nino na kila na bulan ni bisu sube ko ya pakai ni sa eda tal na nguna mo sate ka buda kata kina ngona pa no sate ka busudikin na biya na si sa nguna lamang mo pakasangkaran doon nguna salmo raw ka kina may bali yo babi na kanyo tapa na baka madala ni business ngo autor sar ni kalaw sama ni baka salatek nga may biyaw na kamo takaba meu ranyo may indikaba si may kilakina na baka madala ni bikin ang karab ni business ngo kaya na nung saraba yung na web na wa register tak na rango nung email address may return na link ni web na ya o saraba sa teki bu saranga mi kana nung sa dabi kalaw iloma ni duri loma kurumbuin na kau mere de loma ni sa eda na ngono mo sa torta laki na karon kalaw pa ba kamba tiko ninta durmai business ngo ba ya na kenela kula ninta durmai loma ba kamba matai register siya niya register wala nga may wala to register saraba sarna web na kwen na view yan bi ko na kena link na no email na kinanda register ya sa ko man bitan na nanda email address balataya nga na bonua and view may kina na nanda link di web na comment don menda na saraba to manda nimbero ninda ka na nanda bakatulawa sen nanda binakabaka iko into sab saraba binakata mo sa torne kalawa mo sa kla mo indike ba saraba binak may todo kana botale ni business information ko iko sember ni tara so ikon kaniwasi ko na tara na webinaya iya na uro ni baka madala ni business na tori ko mo da kabatalen do atala no mi de bata bikala wilio ya kwaya kwenda da kabatiko kinna nda sosume ko da sume tiko kinna ndona kana fee baka to kay tikana membership fee rotte tiko ni ndona robas nga bulka diwa na laba ni Amerika $149 kwaya na sa tormay sana gera ni mentala talabi ko na botale ni be kay to ndandono mendua kila ni mbera ni takaba na final decision to say yes to the business
Megidakava na investment membalata na tika bu na business iloma ai kona mendike bata uta kwa kira na be matagali investment di tiko iko na gairida na kena ko yang ni tiko ko koronyo tik bukina sana gai terserah ni lama ya ya mentanga badada na kalau menta turbakai business di tena mana libango e vivi na besa ibro burato doko o siang ni klai bena sini ibro brada be koti komiki na gore ya uti ko ni kwa no Alberta Canada ni uti ko yang ike o badi di bano kom business vivi ke na besa ibro bura e siang ni ira na keme mi taka bata na business ko merat ira tikla be bakani ta baka store ira na toko wa kita tikna store ya erna na customers tiko ni men karra na business na mona liba you can reach the ends of the earth na no rambai lebo na nanda garra na nanda business it is a global business and it's for anyone who is willing to learn ke baka iko endo iko kila iko rawa ni soli ko mobulida na kenen karangarabi then you can do this business totaka ngakina dintang karabu tu ngamay vale bikin na sila katakatiko ayaw sila katakatik ngango ontong karab sartu nga nanong kumono nga lalanga o sa mentala batal tu kinto tal nung biburu-buri o sa tekiburi na kina bakabutukan kinanong kumbula na bikaw sa ni may rawata tumbo kila I've grown in so many ways no kila membalata na mona liba-liba ya window santo wasa bakaliba nung kitala no sa katumdangan kila baka pinaka na baka yang atekin ni yaya baka liba-liba ko na computer siya nga nito ba window na experience ni baka naging business kato to kung may buli na ngayon lamang ko kaya nabuno kay tikin na if you are willing to learn ikaw rin sili ko mabuli then you can do this business as well and ando sanga mundo encourage te kikenda bale na seda katakatiko kala minta tubo kata tu nanonda basing ni mataka nda kilati kun dalanga una sana daba mai nanonda tida kadaka sana eva mai nangona ni bakadengo kila erawa en lomani business ngo saronyo mai tege bunatun dona no mai buru-buru karao ni nang karabi ka tu ni sa eva mai nangona ya see yourself 5 years 10 years from now so bikenda sa bolak sarni daba nanonda mbakini kadaka baka sama baka roa ya daba sa baka rota ka tu say sabi na katamo sa narabi sa rito nga baka antondono kinanong mo ilaban ni baka din kanda rin tabi reki tipo nga dari sono we kanda korsa baka din sono non tiktokan si susar naman ang dala ni matabo pale maybe our parents our uncles and our aunties or our brothers and sisters kanta santa na rin dari to na klana pisaw ado ni sama idaba na non radakadaka sama idaba na rawaka kailawa na kukini dakadaka rantong garabato kaya baka enda senga ni dadakaba indua na wakatulawango menta may tikibu na raw to ka indua na wala ni rawaka bango kala dalewa to nga kenta ni bisinisi kenda nga indalewa non tang garabato nga manabono ada mga dati ko kin menta kay biya baka rabiti ko nga pa naman telaban bakit kanda na beto to batang abot kaya tira tala na kana boya nasa kanin to nandito sana da manong ni bakaden dare lew saya da na baki dare may biti so sara mbeza pa na baki ni bakaden andano na ya da bet kana 55 pinaka na matintong ko sa to sa tali kina 60 sara da na bakaden rasa sangang walit tali balani balatan ni sa da na hindi na ni sa Rametarani la bolevo sara fakabatal kinesotal na casa pakaila po mate na bale da batale we still need to pay bills dia ni santa baka dia na singi dia na nandakana na singi dia na somibili ira na baka dia ngo sertuna ngone lalai mer se politiko na singi dia na somia ni buli na karabi buli kaya au bebe ba ngiti tiko kina weekend na seda katakatiko
Koto kai tikina ngona sarnganda se sektu kina nanandang pula sinta taka binaka se koko binaka to nengonda. We can do a lot of things at the same time. Yes, sek nanda puli bakasama. Come and start your online business. Balatan business ko. Business kan din ano kailangan na kanan din niya sa tormat may nakala mo may indikya ba? Nimber niyo tinyangan na nunggu wasete ko nakambalatan ng business ni kuwa. Sebenarnya kaya kan ganito na mutar message maybe na so na nunggu post na nunggu page ko on ready to nunggu WhatsApp contact. You can message me there. Kaya kaya rarabi ko ya. Kasi just go to Messenger. And yan simber niyo zaba ni kuwa total na kasimbati lapo da kiti kumengo balebo na kisi ni scammers era na nando besi wati twen bikemni na social media salebo na bimatangali scammers kasandotan Osa tu kuno sama kay sandotan tal na level ni scammers sa tungo min weekend bantang amin nanda kito redati ko kito na samay dito ka business tiko na platform o tiko kinango balata nila busar nga bikito baka nga tiko ni kina na nito baka nga tiko na kito itamba baka nga teksar to nga kina na kito into na tamate control taka to na page so they create fake accounts they use our names they use our photos in the profile picture even in the cover page and they also use our posts copy and paste ko rambuta ko dito ko man post man na ito page di no kito arli post rati ko man fake profile account ko sali create to oti nakarasangita ka either they message you directly or they send you a friend request oti sarate ke bu sarangan nanonra baka itu kayanya kada santo menta buliva vikanda na si tampang na tokan da tabala menta bukira na tampang kasi na non tala mo ni matabubal klanda warn them about all these things that can happen in social media. Mera kako ni bakang bota todo ko ba bimbi kara mera sanga mera biswa titi kaya ni and be kind around in the raw at bakay labo. Iyo. Andon menta yan rabaki sa bita patami ko na baki na nitondo sanga me kitondo bi bakara ramata kiti kaya ni nitokani karabing business na mo na liba na tikinan ko. Bentang karaw nira na scammers doon kambalatan na nito ang business kito siya nga ni kito ba kaya nga takan na ngonisala ni bakoy lawa na empaysa so kaya baka kim ni reza indua ito ko nito kaya ni bikim ni sa message ni bikim ni mo ni bito ba ni laban na empaysa magkangaraw ni sarwa binak and usando kami na bisa na nagugulab yung tarati ko na ulutangan ko ang balitir na scammers ngoni sala raw dondo manotombo kiri kinasay kwaya mongiri tira video call sanga ni audio kuning giri men robe rongo din tamo ngiri mon robe remata satu nanonda na WhatsApp etiko ba na Facebook Messenger na kono andaro ni video call kinay mentabiray kaya baka senga ni via taramo ko ng giri se solulumbali baka dua baka rua baka ton kaya bala ko bunta ka na matan senga ni kwenti na kwenta tambati ko ya na profile ko banga takati ko mengore ka ko ni ndarawa ito nga na raposa ba kamida gay bunta ka na matan iyo yan nunggu itintin nga ni mamadala na kabini ko ang balatan yung batirayda so saramba di message ti ko may nabukin so na account rarayda ti ko kito sa kilati ko kito na ang garabit ko na dito yung business hindi na pwede din na ti ko kito sa kilati ko ni Kangwar we are aware of that this is what's happening and one thing we cannot control it from our end. Kito na sinira ni control tak. Kito sa nararchi ko nga ni kito. Biba ka naraman takiti gani. Tuko na ito gani bikim ni, warn you.
and giving you advice on what you can do. Iyo nantingin-tingin naman ni. Erna skema sungguh na lakonga. Na lakonga kita nasikiran tatarubir. Because anything can do anything online. Anybody can post anything online. Simudana kan daron tatakab kino. Kenta nga min tatakab na nonton do part. We play our part. We do our research. We do our due diligence. Kito na surat community kung may sarap naman din liyo na kaya ibang matang. Oirang gori, erna siya nito ko nendo na kaba. Kakita nga rapalacho kan para lost ka chungan. You come and watch our webinar so that you can understand what our business is really about. You need to do that. If you are interested to learn how to run an online business, operate your own business from the comfort of your home. And a business that you can run all your life, a business that us parents can pass on to our children. Sa kaya maybe na bongi binakniko, binabalebo sa bano ni binakatibayani, bikem ni na sa singatambuti kang go ni takan ni maro takatikan na naman ni singatambu bikem ni may nonda, bese bro taleso sa ngon ito baka ni baka dengo tina baka singalebo. Sa bano ni binakatikan ni bikem ni taudoko, blessed new week ahead. Di kalau ngatatiko ni mode nak.